Yes, umugoroba mwiza niwo mbifurije nezera ko muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza. Reka munyemerere twihute dukomoze kuri inkuru twihuse cyane. Ni inkuru itugezeho muri aya masaha y'ijoro aho ingabo z'u Burundi FDLR zimaze guhereza nyirantarengwa y'amasaha 28 MRDC twirwaneho n'amasaha yo kuba bamaze kuva muri mikenye. Abakurikiye amakuru hano kare ngira ngo murabyibuka ko nabumvishije Colonel Rugabo ni umwe mu basirikare ba MRDC twirwaneho yamagana ibirebana n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi hara ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati baradusoresha, ati hari abagore batatu baherutse gutwara uyu munsi wa none tuzi nimba bakiri bazima. Ibyo byose nibyo yatangazaga. So kugeza ubu ngubu rero amakuru ahari nuko izi ngabo z'u Burundi zimaze kuba zitanga amasaha 28 kugira ngo ingabo za MRDC twirwaneho zibe zamaze kuba zava mu gace bita Mikenke, aho ni muri komine Minembwe. Namakuru aturuka rero mu ntara Kivu y'Amajyepfo akomeje kugaragaza ko izi ngabo z'u Burundi zimaze guhereza yitwirwana y'amasaha 28 ndetse zitabikora imbunda z'iminwa minini bamaze kuba bazerekeza mu bice bitandukanye. Munyemere tuganire kuri iyi nkuru ariko kandi tunaganire no kuzindi zitandukanye, ariko ndifuza ko twahera kuri iyi nkuru. Amakuru agera ku gitangazamakuru Bwiza dukesha iyi nkuru kimaze kwandika mu kanya gato cyane. Inkuru ivuga ko ingabo z'u Burundi zamaze gushinga imbunda ziremereye mu gace ka Mikarati niko bakita. Ni imbunda kandi zifite ubushobozi buhambaye kuko zifite ubushobozi bwo kurasa mu duce twose twa Mikenke. Mikarati rero nahitwa Sanganya, utwo n'uduce two muri komine Minembwe niho hamaze kuba hashingwa izo mbunda zose, kandi zikaba ari imbunda ziteguye kuba zasubiza MRDC twirwaneho mu gihe yaba yanze kumvira ibyo izi ngabo z'u Burundi zasabye. Mu by'ukuri uyu mutwe witwaje intwaro urwanira ubwigenge, ukubaho, donc uburenganzira bw'abanyamurenge n'abakongomani muri rusange. Amakuru kandi hakomeje kugira hagaragara aravuga ko abarundi bafite gahunda mbi cyane. Ati barashaka kurasa Minembwe. Ubu hari umwuka utameze neza hagati y'abarundi ndetse nabo bayobora MRDC twirwaneho. Usibye kandi nyirantarengwa ingabo z'u Burundi zimaze guhereza MRDC twirwaneho, amakuru avuga yuko Colonel Andre Ekembe uyobora ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Minembwe nawe yamaze kugera ahitwa Gipupu. Aha twirwaneho ni naho rwose mu by'ukuri ibyitwa urugamba rukomeje gutegurirwa mu rwego rwo kugira ngo bayiraseho. Uyu mugabo rero nawe ubwe yahise atanga nyirantarengwa y'iminsi 3 yo kuba iyi twirwaneho yavuye muri Mikenke. Ibi biraza bigaragaza ko no kwanga Burundi batanze amasaha 28, hanyuma uyu mukoroneri muri FARDC we atanga iminsi 3 yo kuba MRDC twirwaneho yavuye mu gace ka Mikenke. Ibikomeje kugaragaza ko mu by'ukuri urugamba rwaba rugiye gufata indi ntera. Uyu mugabo mu gutangaza ibi byose akigera muri aka gace kitwa Gipupu yavuze ko ikitwa Wazalendo kigomba kuva muri Mikenke n'imbunda zacyo zose. Ibitabi byo mu minsi 3 bakaza ko basokwaho umuriro. Amahoro Peace Association kuri ubu ngubu baratangaza ko kuva ku munsi wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hari ku itariki ya 18 Ukwakira ngo ingabo z'u Burundi zagose abaturage bo muri komine Minembwe. Ibyo banagaragaje nk'indi ntambwe nshya yo kongera ubushyamirane kandi buteguye neza kandi bushobora kuvamo genocide muri biriya bice. Bakomeza bagaragaza ko abasivile b'abanyamurenge bagerageza kuva muri ibyo bice bya komine Minembwe bakajya hitwa Ndondo. Bakaba nabo ubwabo abagerageje kuva muri ibyo bice bajya Ndondo batangiriwe n'ingabo z'u Burundi FDLR hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo ziyobowe n'uwitwa Kakobanya, niyo mazina ye, sinzi niba nyasomye neza, ni izina ry'Ikongomani birumvikana. Amakuru kandi akomeza agenda agaragaza ko ahitwa Mikarati imihanda yamaze kuba ifungwa ndetse abanyamurenge babuzwa kugera ku masoko, mu mirima yabo ndetse no kujya aho bashaka, mu gihe andi moko aturanye nabo
yaba abitwa abanyindu, ababembe ndetse n'abafurero ngo bo bafite ubwisanzure buhagije bwo kuba bakomeza kugenda. Ku bwa MPA ibi biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi ngo si impanuka cyangwa se gutungurana, ahubwo ni gahunda ndende yateguwe kuva mu mwaka wa 2017 igamije gufungira abanyamurenge mu kato cyangwa se kubashyira mu kato, kubabohesha ingoyi y'ubukene ndetse no kubambura ubumuntu. Yavuze ko kandi kuba muri Kivu y'Amajyepfo hari ingabo z'u Burundi ziri hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 zifatanye n'imitwe twaje intwaro ikorana na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigaragaza urugero rukabije rw'imikorere igayitse y'ingabo za kiriya gihugu. Yunzemo ati amakuru yizewe agaragaza ko ingabo z'u Burundi FDNB, FDLR na Wazalendo biteguye nk'ingabo zishobora gushyira mu bikorwa umugambi wo kurimbura abanyamurenge. MPA kandi ikaba yanenze leta y'u Burundi kuba aho kugira ngo itange umusanzu wo gushakira amahoro akarere iri mu bikorwa bya gisirikare bigamije kwibasira abasivile hashingiwe ku bwoko bwabo. Yanenze kandi Kinshasa kuba aho kurengera abaturage bayo ikorana n'amahanga mu kubahiga. Ibi bikaba binyuranyije n'inshingano zayo mu mategeko shingiro n'amategeko mpuzamahanga. Umuryango Amahoro Peace Association wasabye abaturage ndetse na societe civile na Afrika y'Iburasirazuba ndetse na Afrika yunze ubumwe ndetse na UN gukora ibishoboka byose ngo urugomo rukomeje gukorerwa abanyamurenge ruhagarare, harimo gutumiza inama y'igitaraganya yiga kuri kiriya kibazo ndetse no kohereza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo indorerezi ziza kureba uko ayo mahoro ashyirwa mu bikorwa. Ngira ngo murabizi ko ikitwa ibiganiro byakomeje gukorwa mu bihe bitandukanye, ariko kugeza uyu munsi wa none ntago biratanga umusaruro, ntago byari byagera ku kintu gifatika cyatuma mu by'ukuri habaho umutekano urambye kandi wizewe n'ubundi muri rusange. Hanyuma rero mu gihe tuvuga ibingibi mu gice cya Uvira by'umwihariko aho bigaragara ko hashobora gufatwa mu bihe bya vuba cyane, FARDC yatangiye guhungishiriza ibikoresho mu gihugu cy'u Burundi, aho kuri ubu bafata ibikoresho bikomeye cyangwa se bihenze kurusha ibindi bakabijyana mu Burundi. Mu gihe rero ubwoba bugenda bwiyongera mu gisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ingabo bafatanyije mu kurinda uriya mujyi wa Uvira, harimo haratinwa ko uyu mujyi ushobora gufatwa n'inyeshyamba za AFC M23 Armée Révolutionnaire Congolaise. Hanyuma mu gihe ibiganiro by'amahoro byo bisa nkaho byahagaze, iyo M23 ikaba yafatiramo ibikoresho. Ibi byatumye FARDC ifata iya mbere mu gufata intwaro zikomeye cyane bakazimurira i Bujumbura, ni mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu kigo cya gisirikare cyitwa Mudubugu, aho banyura ku mupaka wa Kavimvira ndetse na Gatumba. Ubwo rero muri FARDC buraterwa n'ubunararibonye Kinshasa yagize igihe umujyi wa Goma wafatwaga, n'umujyi ukomeye wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wafatwaga mu mpera za Mutarama, ubwo inyeshyamba zafataga intwaro nini bazifatiye muri uriya mujyi, harimo indege z'intambara, imbunda zirasa indege, ibifaru, imodoka z'imitamenwa, drone ndetse n'ibindi. Ibyahaye amasomo leta ya Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo bitazababaho n'ikindi gihe ibyo bikoresho ibyari biri muri Uvira bari kubihungishiriza hariya i Bujumbura. Umwe rero mu ba defense attacker bafite icyicaro hariya mu Burundi wahisemo ko amazina yadatangazwa mu itangazamakuru nk'uko iyi nkuru tuyikesha The Great Lake Eye, bavuga yuko ibirebana na strategic withdraw cyangwa se gufata ibyo bikoresho byari biri ku mirongo y'imbere bakabivanaho bakabijyana i Burundi, biri mu rwego rwo kugira ngo hataza kubaho gutakaza ibikoresho by'ingenzi, ariko bikaba binashobora gutuma Uvira igwa mu biganza bya AFC M23 Armée Congolaise Révolutionnaire. Ibi bikaba byatuma mu by'ukuri izi nyeshyamba zigenzura imijyi itatu ikomeye yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni nyuma ya Goma na Bukavu. Uvira nayo yabifashwe. Iyi ni imijyi itatu ikomeye yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibyanatuma kandi mu by'ukuri ibi bikoresho babyifashisha mu gukomeza kwagura ibice bagenzura. Nubwo rero hari abasirikare benshi kandi bafite ibikoresho byinshi, ihuriro rirwana ku ruhande rwa Kinshasa harimo n'umutwe w'inyeshyamba z'Abanyarwanda za FDLR birumvikana, ingabo z'u Burundi, abacancuro b'Abanyaburayi n'Abanyamerika hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo bananiwe gusubiza inyuma izi ngabo za ARC mu gihe cyose bamaze barwanira muri biriya bice. Ku gusubiza inyuma ibikoresho kw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragaragaza ko badafite ubushake ndetse n'icyizere mu bikorwa byabo. Usibye muri Goma
bagiriye igihombo kinini ku ruhande rw'ingabo za leta kohereza ingabo zose zavuzwe haruguru muri ibyo bice bya Bukavu nabyo ntacyo byabafashije dore ko zanavuye Bukavu zarukotse zagiye mu bice bya Uvira ukomeza usatira Uburundi ubwo naho birumvikana ko ibikoresho bakomeje kugenda babivanamo. Izi nyeshyamba za ARC rero zikaba zagaragaje ku mugaragaro ko zizatera imbere niba ibiganiro by'amahoro bitagenze neza. Bivuze ngo ibi turaza kubihuza neza n'amagambo ari mu butumwa witwa General Sultan Makenga, ni umugaba mukuru w'ingabo za Makabiri gatatu yageneye abatuye mu bice bya Kamanyora, ababwira ati vuba cyane turaza gufata umujyi wa Uvira. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru hariye cyakurikiye gufatwa kwa Goma, ababyibuka neza muribuka ko coordinateur wa AFC ni bwana Corneille Nanga yavuze ko inyeshyamba zabo ayoboye zikubiye muri iri huriro AFC zishaka kugenda ariko kandi zikaba zigomba kugera i Kinshasa. Ati turi abanyekongo tuzakomeza urugendo rwo kubohora Kinshasa, ariko rero iyo badusabye gusubira inyuma babashaka ngo tujye heze, ntaho kujya duhari nta naho tuzajya, aho twafashe tuzahagoma. Umugabo w'ingabo za ARC nawe ni Major General Sultan Makenga yavuze ko bagomba kujya Kisangani na Kinshasa niba Perezida Tshisekedi akomeje kubongamira uburenganzira bw'abanyekongo. Ngaye nguko rero ngira ngo birumvikana ni n'ibintu bikomeye cyane kugeza uyu munsi wa none. Aya ni amakuru yo muri Irijoro, navuga ngo amwe mu yakomeye, gusa kugeza amagenga ya biragaragara ko urugamba rugezaho rukomeye, urugamba rugezaho rushyushye. Niba Uvira ibikoresho byatangiye guhungishwa, Abarundi batanze amasaha 28 yo kuba MRDC twirwaneho yavuye muri Bikenke, biragaragaza uburemere bw'ikintu kigiye kuba gikomeye kigomba guturika muri ibi bice uko byagenda kose. Nka Ziri TV turahari kugira ngo tubageze amakuru, abadukurikira kuri platform zacu zose zitandukanye, yaba kuri WhatsApp channel aho hepfo hapininze link yayo, mugende mu joininge mujye muba bambere mu kubona video zibibera hariya dukomeza kubagezaho umunsi kundi. Timu yacu ngari irahari kugira ngo ibagezeho amakuru gatanu kuri kagenzi kako. Mugoroba mwiza, hagati ubwo gahunda zacu zo zirakomeye.